Veš tisto bučo. Daj, prosim. Vaš plasti še tle? Če všel s to? Ja. A tu imaš od vedra? Original, ja. Da je to, ja? Ni. To ne rabi. To je plasti. To je kao umet. Daj, cigli so ponovati plaška, veš. To ni za riba, sve bo redi, daj. Kaj? Daj, to ni za riba. Ne, ribar, no. A popravil, no, to ni problem. Težko je. Ni za ribar, no. Tu se sam nanese po gladigo. Ja, vemo, če imaš to se. Daj. Ja, vodile imaš, ne? Ja, in ga ne moreš, ne. Sam je pa predvsem bolj fini kot ne. To te imaš to se. Ha? Te imaš to se. Sam lej, to sam za gladič pa je opekano. Vsakava je opekano. Kar za glad, ja. Težko bi. Ja, si je logično, da ne moreš. Aha. Tako med bi rad imel, no. Ja, za te cigle delat, ne. Ja, več tega pogleda. Ja, zato pa rabimo tebe. Ej, butel, jaz nemam. To je direkt gledal. V eter. Bomo malo pogledali, no. Bomo pogledali. Veš, ko ti pa prav, prekladi. Ej, un... Pol milimetrski vmat.